Yes, mwiriwe neza. Aha ni ku Nzozi TV 1. Muri kumwe na nzozi.com, inshuti y'abana, icyizere cy'ubuzima, Jesus Unity Hope. So aha rero tugarutse ni ukubagezaho intambara iri hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine murabizi ko imaze imyaka 4 n'amezi 3, aho ibintu byakomeje kugorana no kuba urudubi. Muri iyi minsi rero turabibutsa yuko Ukraine yarifashe irasa mu Burusiya mu murwa rwagati i Moscow, aho yarashe ku kigo cy'abanyeshuri maze ibisasu biragenda byikubita kuri dorotwari abanyeshuri bararagamo, maze hararagamo muri iyo dorotwari habagamo abanyeshuri 80, ariko abaje guhitanwa n'icyo gisasu n'iryo sanganya n'abanyeshuri 21. Abo bahise bitaba rurema cyangwa se bagiye kuzimu kwa Nyamuzinda. Ubwo rero ahangaha Uburusiya bwaravuze ati, nibwo Putin yafashe ijambo aravuga ati, rero niba mubyibuka neza igihe batestingaga missile ikomeye cyane muri iyi minsi ishobora kugenda ibirometero 36,000 niba atari na 5, 35, 35,000. Vladimir Putin yaravuze ati, iyi ni intwaro y'akataraboneka itaragirwa n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi, kandi iyi ntwaro twayituma aho dushaka hose ikagerayo kandi igakora icyo twayitumye. Yavugaga yuko iyo missile ishobora kuzenguruka isi yose kandi igakora icyo bayitumye, kandi si icyo gusa, bavuga yuko ishobora no kwikorera ibindi bintu biturika, indi mitwe y'ibiturika, ibyo bita warhead, ikazitwara ikazijyana iyo bashaka. Akavuga ko iyo ntwaro rero yongeye kubaha ubudahangarwa cyangwa se yongeye kubagira icyo bita super power, maze akavuga ko kubw'ibyo kugeza uyu munsi nta kindi gihugu kiragira intwaro nk'iyo ngiyo. Kubw'ibyo rero ngo uwashaka wese kubamenyera ashatse yakitonda. Ubwo rero Vladimir Putin muri icyo kiganiro yagiranye n'itangazamakuru niho yaje kuvuga ko ashobora kugira ate. Vladimir Putin yaje kuvuga ko kubyo Ukraine yakoze irasa mu gihugu cyabo ikica abana b'abanyeshuri 21, kibi bintu Ukraine igomba kubyishyura inshuro zikubye ubukana bw'ibyo bakoze. Yaravuze ati, abangaba babikoze bagomba kwishyura ikiguzi gihwanye n'ibyo bakoze cyangwa se kikubye ibyo bakoze. Vladimir Putin agaruka muri ayo magambo yaravuze ati, yabwiye abahanga n'abacurabwenge biwe, aravuga ati, munshakire uburyo ki twabasha kwihorera. Yategetse aravuga ati, ngenda ndashaka ko munshakira uburyo ki twabasha kwihorera, ariko hagata ibitero ntago bihagaze, turakomeza tubaboherezeho ibiturika byacu, ariko hagati aho munshakira uburyo ngomba kwihorera. Ubwo rero muri ijoro ryakeye nibwo abacurabwenge ba Vladimir Putin bamaze gushyira ahagaragara uburyo bakihorera, dore ko baraye banihoreye koko. Uburusiya bwagabye igitero gikomeye cyane kuva iyi ntambara yatangira. Ni igitero kindi cyakoreshejwemo missile zifite ubukana budasanzwe bagereranya nk'igisasu cya kirimbuzi. Vladimir Putin yaramaze kuvuga ko nibatitonda abanya-Ukraine ndetse n'abasangirangendo babo ko ashobora kurasa ibisasu bya kirimbuzi, ashobora gukoresha ibisasu bya kirimbuzi muri iyi ntambara. Ubwo rero Vladimir Putin abantu barakeka ko ari ibi yacaga amarenga, cyangwa se ari message akomeze guha ab'iburengerazuba ndetse n'abanyaburayi, even na Ukraine. Yakoresheje rero igisasu cyo mu bwoko bwa Oreshnik. Ni igisasu gifite Oreshnik, ni igisasu, ni missile ifite ubukana ishobora gutwara warheads, imitwe y'ibisasu y'ibiturika y'ubumara bingana n'ibisasu 6 ku mutwe wayo, ikajyana ikayigezaho igomba kubigeza kandi bigakora ibara. Iyi Oreshnik ni ukuvuga ngo ifite ubukana busumba ubw'izuba inshuro 5,000, kuko bakubwira yuko kaho yikubise nta kintu na kimwe kihasigara keretse
ivu ryo mu ziko. Niba uzi ivu ryo mu ziko, bavuga ko oroshinike ahantu yikubise ikintu cyose gihari gihinduka nk'ivu ryo mu ziko, kuko kiba gifite dogere Celsius nyinshi cyane ugereranyije dogere z'izuba, noneho ukazikuba inshuro 5,000. Bakubwira ko naho cyaba ari icyuma, naho cyaba ari iki, gisigara cyabaye umukungugu, ku buryo budasanzwe, ivu ryo mu ziko. Oroshinike rero iba ifite ubushyuhe ku buryo utabugereranya n'ikindi kintu cyose cyaba cyarabayeho ku isi. Niyo mpamvu bagereranya n'igisasu cya kirimbuzi oroshinike. Ubwo rero ahangaha murabizi neza ko Ukraine yari imaze kurasa mu minsi ishize, yarashe nyine nk'uko nahamye mbibabwira hejuru. Ukraine yarashe ahantu bita Luhansk, iharasa ikigo cy'ishuri, aho haguye abanyeshuri 21 muri dorotwari yarimo abanyeshuri 80, maze hapfa 21. Aha rero nibyo byababaje Vladimir Putin, aravuga ati mutegereze gake tuzabasubiza, kandi gusubiza kwacu kuzaba ari kubi cyane. Nibwo rero muri joro ryakeye Uburusiya bwakoresheje oroshinike ebyiri, aribwo bwa mbere ikoresheje oroshinike nyinshi muri izi ntambara. Yakoresheje oroshinike ebyiri izirasa muri Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, maze bavuga ko amakuru aravuga ko byabaye bibi cyane, kuko oroshinike ni igisasu kimeze nka kirimbuzi. Yakoresheje ibisasu bibiri, ariho hangirijwe ubu umuriro, nk'uko muri kubibona ku mayekara yanyu, ibintu byose biragurumana, umuriro uragurumana cyane. Tubibutsa ko kuva intambara yatangira ari ubwa gatatu Vladimir Putin akoresheje izi missile z'ubugome cyane, zifite ubukana buhanitse. Turabibutsa yuko ubwa mbere ajya kuyikoresha, Uburusiya bujya gukoresha ino missile bwayikoresheje ahantu bita, bwayikoresheje mu kwa 11 muri 2024, ahantu bita Dnipro. Barashe ahantu bita Dnipro bakoresheje iriya oroshinike. Nibwo amahanga yose yabonye iyo ntwaro, ku buryo batandasobanukiwe iyo ntwaro ubwoko bwayo. Uburusiya nibwo bwaje burayitereka, burasobanura ko iyo ntwaro bayita oroshinike, aho hari muri Dnipro mu kwa 11 2024. Bongera kuyikoresha ahantu bita muri Lviv mu kwa mbere 2026. Ariho izi ntwaro zakangaranyije isi yose, abanyaburayi, ab'iburengerazuba bibaza iki kintu Uburusiya buri gukoresha cyangwa buri kurashisha hari ahantu ni igiki. Abantu bakibaza ati rero ese ibi bishatse kuvuga iki? Kuki Uburusiya buri gukoresha oroshinike? Bavuga ko mu gihe Uburusiya buri gukoresha oroshinike hariya muri Kiev, ni mu gihe n'ubwirinzi, nubwo itagihagarikwa n'ubwirinzi na bumwe, ariko ubwirinzi bw'abanyamerika bwari hariya muri Ukraine, bamaze kubujyana mu burasirazuba bwo hagati mu ntambara Amerika na Israel bihanganyemo na Iran. Ubwo rero ariko akavuga ko ari ubutumwa Uburusiya buri guha Amerika ndetse n'ibihugu by'i Burayi, bavuga ko rwose na hariya babitege muri Iran. Ubwo rero ahangaha niho amakuru yacu dusa nkaho tuyasoreje, tubabwira ngo mwebwe mukomeze mukande subscribe, mukande like, mudukorere share, mutange n'amakomantere menshi cyane, kugira ngo ibintu byacu bikomeze kugenda neza. Aha turi ni ku Nzozi TV 1, twebwe turi inshuti y'abana kandi turabakunda. Ntacyo byagutwara uramutse ukoze subscribe cyangwa se ukatwihera like. Iyo niyo nkunga twisabiye, ntabwo tugusaba inkunga y'amafaranga, ahubwo turagusaba inkunga yo gukanda kuri like na subscribe, maze duhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.